Hi guys, nganamukela kule video ngizobe ngiphiya i-Century Youngins episode 27. So, uma ivuka ekuseni ukhaya u-Amo uma ethi uyabheka ubona ubuhle nje useqokile use-ready selungena ukhava athi hawu yini manje athi hayi ama-orders ati-click athi hawu uqale nini wena ati-click manje athi yazini sengibona ukuthi kumele ngifocus manje ukuze ngikwazi ukuhamba ngishiye kule sikole lesi sonke kumele ngiqale ukunyusa amasokisi manje athi I'm okay athi ya kumele nje ngisukume ngihambe manje before ngiba late athi alright athi uzuqoke ne-full uniform uyambona nje ukuthi xakekile ukuthi hayibo kwenzakaleni kubuhle manje wayesishintsha nje umuntu omusha ngapha uPuselethu unoMahlathi bahleli outside athi uPuselethu ngicela ukubuza something athi Mahlathi yini ubuzana athi kwenzakalani phakathi kwakho no-Amo okay athi uMahlathi haya kwenzeki lutho nje mina no-Amo sabangani futhi sikwi-group eyodwa yabangani athi ngiyabona athi nje hayi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi uthole umuntu nje right uzokubona athi njengobani athi lo uPuselethu ufuna ukuhamba uyomtshela ahleke uMahlathi athi hawu angeke athi tshela then ngapha uprincipal uyangena eklasini-ke lo khaya ufike ulirethe omunye uthisha khaya mbuza uThukzini athi-ke hawu yini aqhonsela amehlo nje sazi ukuthi kwenzeka kanjani mangena uthisha abasukume-ke bambingele bathi good morning sir hayi-ke athi good morning then bahlale phansi and then aphume-ke uprincipal abashiye nayo qale ukhaya athi hey Thukzini asondele uthisha athi yini khaya yikuphi inkinga athi hawu ungajampisi sacela ukuya-toilet athi nginenkinga yesisu athi hamba buye fast besukuma ukhaya asambe boy eshe khuluma kancane khuluma nomazambane naye athi aphakamisa isandla athi Khotmani sicupha kancane athi uthisha yini kunkinga yini athi cupha kancane 2 minutes kuyabuya nje manje abesukuma eqoqa impahla zakhe naye phume balandelane nokhaya bahlangane ema-toilet athi uTsebo sesihlangene sonke la uphi ulo usifaka athi ukhaya hayi usifake ukungena amanzi emadolweni usifake igwala hayi kodwa-ke soqhubeka thina siqhube neplanini soni ready bafethu bathi hayi si-ready abuze ukuthi yini yakhumbula iplani bathi hayi siyayikhumbula iplani athi hayi-ke kangakho-ke manje-ke ngapha-ke laba abawu-4 bahlele ngaphandle-ke bakhuluma ngo-declerk-ke athi nje u-Amo-ke sekhathele namanje usefuna ukuyiyeka yonke le nto sefuna ukuphele yonke le nto le athi ulo Alex we Amo ufuna uyiyeke yonke le nto le noma there is a certain individual ozama ukum-impress noma umlandela bahleke bonke bamlandela bathi hey ngapha-ke uPuselethu noMahlathi ethithi-ke la kwi-open day bambe bekhuluma nabazali bebakhombisa around the school bebatshela ngama-sports akhona bebatshela nje how good i-Olifants Fontaine ngakhona yabona-ke and then they divide abazali abanye bazohamba noPuselethu abanye bazohamba noMahlathi-ke ubone nje ukuthi abazali nje bachazelekile into abahambe beyizwa ngalezi ngane batshela ngokuthi school of excellence sine-ground sinayo yonke nge-sports sodingwa abantwana sonje abantwana babiza la bazobasiza endleni e-right and then nanganga ku-Amo-ke ngamanje uzama ukuyoshintsha ukhaya umqondo uma esekhuluma nokhaya athi ukhaya angeke ngivumele nje omunye umuntu aphinde angihlukumeze futhi angihlukumeze njengobaba mina so nje kusukela manje ngiyayimela mina ubaba kade ehlale ngishaya nje ngishayela yonke so manje nje ngiyayimela nje ngapha-ke ubudla ahambe-ke futhi ayikome siphela yokucala ama-study material umbone nje ukuthi uphela ujabuleke manje ukuthi ubuhle sebuyile engqondweni athi ayikhuleka ngizokusiza nje ngayo yonke into ngizokunikeza yonke lama-study material awafunayo athi nje ubuhle okay sisalapho-ke misi khona into-ke engifuna ungisize ngayo la athi sho yini le avule incwadi ubuhle-ke ubona ukuthi khona kubuzayo-ke la kulokhu akade kufunda-ke yamchazeleke uPearl
Then we open day. Umahlatsi-ke siyaswenza ispeech sakhe-ke ingene kule 3 le. Angene-ke uTsepa athi hey lalela la mina abazali ngibonitshele ngalesi sikole lesi le. Kulesi sikole sisejele. Ningayilethi ingane zani la. La esikoleni sidla iparish elamanzi. Siphuza itiye elingenashukela. I-T-bags sishare siba u-20. Lo uprincipal Ramathuba lo uyahlukumeza. Akasiphethe kahle. Akasiye nje umuntu olungile. Manje lethi ingane zeni la niba nilethela ukuthi zizohlukumezwa. Zifane nathi. Ningalinge nje nilenze lelo phutha lelo. Hambani kuSaeli balekani. Athi uyazama kuMahlatsi kumthulisa kahle. Athi ungangithulisi wena. Abishe khumula ubhaka. Khumula nje sathi yazi ngavele ngashisela. Aqhubeka akhulume la ebhida ngakhona uprincipal eshowed the way abahlukumeza ngakhona, the way anama-rules abhidayo ngakhona. Lapho nje avela aphelelwa amandla athula sidu uprincipal ayibuke yonke lento le yenzakala lapha kwakhe. Angazi ukuthi uzophendula athini. Lapho usemile abazali bambuka abalalela uTsepo lo. Athi meqede phuma abazali basukume ngawani madoda bathi nje ngeke simele lento le. Ngeke silethe ingane zethu ukuthi izohlukumeza kule sikole thina. Siyahamba sitholele enye indawo kusale ku-MT Hall. Ubuhleke ngapho usendlini yakhe uyafunda ke kugene uPalisa noAmo-ke uPalisa uzofuna amathemponi uyasho ukuthi lama result declare nje abahlukumeza basakwazi nokuthi baye etolo bayothola ama-essentials yabona nje. Athi ubuhle ingakho-ke nje mina ngisifundela nje ngifuna ukuhamba ngifuna ukuphuma nje kulesihogo lesi. Athathe amathemponi anikeze uPalisa. Kuleyo moment arealize ukuthi no man akakangeni kuma-period akhe kule nyanga le. Ambuzo ukuthi hawu yini inkinga manje sebenza lini. Athi yazi khathi nginike uPalisa la mathemponi sengirealize ukuthi ama-period ama-late ngo-2 days. Athi hayi kodwa mhlawumbe stress bengilonge stress nje kulezi insuku for sure azoza. Athi u-Amunesho athi ya athi hayi okay-ke mina ngisahamba-ke mina ngisafunela uPalisa ama-painkillers. Athi hayi okay ngingangiqedeli-ke mhlawumbe nami ngizongena nje in the next 2 days. Athi you're right aphuma hamba. Ngapha-ke babhizi-ke uTsepo uyakhuluma abafundi bamngungile-ke baya-celebrate the way plan labo ihambe ngakho. Qhamuka uprincipal amqhweba amoshaye ngepipe amubhumbe ngepipe wamshaya waze waphuma igazi esandleni. Yeah guys, phela nje lolu episode bye.